Ndageterera ndu onyo. Kuchia sabantu bonsi pi vale one time. Abantu bali bakotanga William Ruto must go. Bonsi pi ndete ndu onyo. Mo especially chipati leader. Bali batendete byama ao kusi. Ndete ndu onyo inga mo pase kwa abantu chi ticket. Abana inchi patatagiti. Mo pase kwa basani baino. Mo pase kwa abantu asengenje chibesa. 2022 William Ruto chikumura chibesa. Abantu bayango chikumura bali chibesa. Mpaka ngendo kirate nene kyoka kibakonye. Nobu amato bya evyongozi n'abantu. Igo mpaka choro umuntu. Abana inchi bakawaida basigete banjiti. Baroche ngoyo na bakobe kiongozi. Tigamba taibo. Boni gakusinto bati by election sirenga isato. Timanye tina kibe ikaranstense bagachoranga ekerenyo tugo mwako ate nene. Iga nyansiongo tugo mwako ate nene. Iga nyamaiya tugo mwako ate nene. Timanye ti. Lakini kiarenge kerenge likia netanyo li vijana bigote nena ebirogebi. Ko ntubwate boni ga abantu bagachugote nena ebirogo bya bomsie SH by election nesio bonsi pi kor UPA. Bono na beire ama tukabire ndali wakati video ga kurigiria mangana ga saine Nyamira County. Bon kunyung gatuma abantu bane bakagenda mpake kerenyo. Nimbato musani ali kurugwedi moko manyeta asali ngambadeta tantare mburi anga mangana abuna kyantu bagotea. Ngatomo yonde mpaka nyasio ngonjibie ko manyene na cheto personally ko chokora survey na badadinga as a profession yanenje ne statistician. Mind statistics. Tike usiti metena kimura ndengo biroka. Wono amangana nena ya statistics. Nga yande ground nga collect data nga yukunki andu bakukwana. Nga nyora abantu bali ngali very famous. Ose popular. Pamanye kande banjirira abantu mbatato. Ayo magakuru kumogusu. Oyo nde Kevin Maranga bono. Oyo ndi naro leta ni ebire. Laki balinga batato. Ngama we karansa hanze kulingano juzi yane ngaro yotanga ine. Ngaro yotanga ine. Tinde tuko kwana nzale mondo lieta ga. Kosendo asel mondo lieta. Laki digamba tabiga. Opposition eraboniga yagusie eled na Matiang'i. We kama be very careful. Mo basa ko korako soli na siasa. Ebiroge bibya Nyamira bikurwanere ruwa seje by election. Evina viwo chiko Matiang'i chinkuru kosebi mokole. Mokole pi chirabate. Na akira juzi mungwano korokunga apoko. Ngamataita ketenga amena aje ase channel yane oche live. Kingo muhakera esimi. Na mwakere tange saa 1:30. Akantevinga nyansiongo bale campaign. Ndagete mbaboliga. Apoko UPA koranelia UDA goseno DM. Ndonde shua tarenge kurigir Matiang'i kura ase MCA yu ategedate nene galia. Tarengo. Ikiame alenge ni opposite Matiang'i. Saa 1:30. Agandesi mingakira saa 3 ga. Nali ali nyomba. Ngama kweboli kia abantu ba Matiang'i barabaka gukora. Era liswali yangu chirete meyane. Bakora siasa ya gusiero asikire boniga Matiang'i utigire mpaka abantu abandi ba feel very comfortable gusi. Pensane kire. Boniga no Ruto nabaguche campaign. No ikindiki nabaguche campaign. Ke gusina UDA na kene ngio trakole. Ya garoto ikira sabono to abere libagere. Matiang'i wangire pi kotere ni gusi. Boniga ondepo gana boliga. Ndio mo kyomundo UPA boniga ogende no bale muko kole campaign Eldoret ngene by election ogase ko ngangana kabisa teko nyarekana asenge nche ground okere set iga UDA there's no way igo no twaganiti Matiang'i akole Nyamira bosongo lakini ya sinyire boniga na karanstense ngachago pime campaign ole bintu byalenge akeranyo Nase kenyoro kia Nyairanga yigotoka se wodi ye Kerenya se bunge ya North Mogirange County ya Nyamira bwase erombe ya babwata. Ntebi ngaito berete. Ntebi ngaito berete.
ere campaign wako na UDA babwate obole mu abantu kabisa bache tamu tubwate presidential candidate bakorigeli UDA chikura igade se by election batagete matianyabu kabisa batagete matianyabu olia okale Central Kenya ekirogo kelia kya kerenyo nyamaiya na nyansionga alusune kimo kiabo ndagete team ya matiangiri bintu very serious chijoka chirichire hali chikokole campaign chijoka chirichire hali chikokole campaign babanyambia kisasa we ekirogo keli make sure yachire smart yangi cause campaign chino nchiri organized dole campaign UDA kwa Kanyamira county ukanso mpaka strategy babegetenga ibagoteni CMC sato kuri UDA chinganganire baikase barusibere baungako bakoyom ekira kibakolete you already created perception kuri chinyombe chikete ekintu ale kwara ogusi e campaign so in fact into ale kwala bintu ne bichakole kana gusi okutali koro kukuliye koro kelia kenene ndete mbateke man tina amenya miaka mingi lakini statistically ni the knowledge that can enable me tell this is the right thing and this is the wrong thing. Yes, ni the knowledge to see that. Bono yingo batebya abantu bakora matiangi campaign babantu nikibageni engoko mokora cheche enjire nawe chimo wake campaign yali mokora cheche bantu ba UDA bo DM bali korara nengwe to DM ne bwate omungwana urari nyansiongo okubulie kirogo kyoba misiye eba election ye neno mungwana yo kerana akora tutafiti yane alingi nambe ale sawa batatu rate kwana no alingi no muntu anchire e ground no muntu anchire no muntu bwanchire nere asa batatu the top 3 no alingo yo mob njengo bate podium chibese chiumoiro e campaign wako entire tikambate sekitinda ikwende yonzo senero lakini I'm telling you abantu bali ba UDA bonike bakora matiangi chikura make sure broge bya chira matiangi morara p mpaka matuka ya 27 paka tale 27 mune kwera p mambi ya mu mayo kuboka morara yako kare brogo biri bitaji matiangi inu mwakora matiangi p inu mwakora matiangi boni kana online nika na chetu kubori na ninyole chimzie chibire sato njirete ga tukwana nabantu bagusi onde teyo kwa abanda ende vyongozi byabuti mutiko bweroli let us just say the truth mutiko bweroli okulike kiongozi naki injua kwa nera mangana matiaki ale busy kokulike online teyo magenderero teyo inchua tukambe tutena kimogaze ne campaign mpayo okay yanda bona sa bande mukambe mpayo na ro mungwana na rati amba example mbadenge vyongozi bakuzimba bade yakosole a university student ya Nairobi University ya tento utegene kiroge keneno hakulirelia akarora evyongozi byaba ikoyo yarangiria abaikoyo babo ngo babale besa kore campaign wakwebicha here chikolete perception na kia abantu abambaramu abantu bando moyo bamuricognize omusubati geto yo maga akire campaign akakuchibicha n'abantu kuja paka watanga no mwana bwani kwa iguru akabwekero kyo kya Nairobi University akaba the first woman kutena Nairobi University ekero nda kabwa bono to kumanya kwira no mugusi yo maga kutena gali abateba na yaya tigangende ndi simbarati ankonye simbarati akabwate simiri tangani eri akabara kamuteyo chundi mande yunjanya kwikampaka lero myaka yarangit enebon mbabu ati moyo bwoko abanta bwoko mugusio moyo na vijana nyama yaga tima etuko se moyo te kijana asita tundo jo se moyo te kijana jenu lina ki ati kijana getenen lakini ndrugo chukwara ekosoli yakole Kanyamira that one we have to stop completely ebrogo biri bitatu bidaje zimatiyangi personally inje bano nguje campaign ya Matiang'i for 2027 mwanzi pi movera kando yakogara mwasi yule campaign ya Matiang'i obwe MCA no way